Peña turaykuna allillanchu kashankichis. Napaykusunkichis Jessica Aedo kunampas waqmanta kutiramuniña periodikukuna willakusqankuta ñawinchananchispa. Kunan jueves soqta p'unchay enero killapi kay willakuykuna kashan. El peruano willawanchis, gobierno mozoq kamachikuykunata churamun, COVID-19 onqoymanta kinsa kaq ola nisqata hark'anankupaq. Minsa nin vacuna mana chaskijkunaqa aswantas ñak'arinkuman, iskay chunka pesqayuq llaqtakunapi ashkha runakunaña onqoywan ratachikunku. La República Willakamun, Limapi, Callaupi, hinallataq hukaq iskay chunka kinsayuq llaqtakunapi sinchita runakuna onqoywan ratachikushanku. Qhatuy wasikunapi pisi runakunallatan chaskinqaku, hinallataq chunka huqniyuq horas tutamanta pacha, tawa hora illarinankama manan pipas lluqsinanchu. Chaymantataq el comercio apamun. COVID-19 onqoy kinsa kaq ola nisqankupi sinchita mast'arikusqanrayku Lima llaqta sinchi qhawasqaña kashan. Callaupipas hukaq iskay chunka kinsayuq llaqtakunapipas millaytas onqoy ch'iqirishan. Hinallataq correo nimun. Mirta Vázquez, Breña wasipi runakuna huñunakusqankurayku sasa chakuymanta karunchakun. Ministrukunaq kamachiknin Pedro Castillo abogaduña chaymanta rimanan. Kunanqa el diario del Cusco Willakamun. Coscopi runakuna chunka huqniyuq horas tutamanta pacha, tawa horas illarimunankama manan lluqsinankuchu. Hinallataq qhatuy wasikunamanpas pisillan runakuna haykunanku. Chaynan mozoq kamachikuy kashan COVID-19 onqoy amaña mast'arikunanpaq. Perú 21 apamun. Muspayruna hinakana, pesca watamantaña huchakunata mashkanapaq. Nispas magistrada Marianela Ledesma riman. Paypaq manas allinchu fiscal de la Nación Zoraida Ábalos ruasqan. Pedro Castilluta huchankunapi qatipananpaq umallisqanta tukunantaraq suyayta munaqtin. Chaymantaqa ojo willakamun. Chunka huqniyuq horas tutamanta pacha runakuna manaña lluqsinankuchu. COVID-19 onqoy nishuta mast'arikusqanrayku Lima, Callao, hinallataq hukaq iskay chunka kinsayuq llaqtakuna sinchi qhawarisqa kashanku. Kunanqa qara k'umpu hayt'aymanta willakuykunata riqsisunchis. Depor, Aukay, hinallataq churapakuy. COVID-19 onqoy mast'arikusqanrayku gobierno kamachimun puqllay pampakunaman runakuna ama rinankupaq. Perú suyunchis, universitario, alianzapas mana qhawaqkunallawan puqllanqaku. Hinallataq Libero Willakamun. Aldair achuykamushan. Alianza Lima, Aldair Fuentes puqllaqta apamunanpaq ña rimaytas tukushanña. Manañas Españapiqa puqllanqachu. Chaywan técnico Carlos Bustos kusisqallañas kashan. Kaynata periodikukuna willakamunku turay ñañay. Nuqaqa ripusaqña allin yakakunkichis paqarinkama.